kulumka takok tei bukuk songrokno tini oro koyekta kokang nong logi share khanya musungo and share khaima logi logi tei kaisa je sung saima mani nong no saklanya musungo mo video ti kok kya haisi kobongma borok chungno phone khaiye chini helpline number of phone khaiye ba message khai sungo je borok rang rok ni kisa chuba chuma da man nogo thana bagai gari bara rong bagai ba nogo gas paina bagai ba brongni you know chicken mikan requirement ni bagai so borok khai borok je expect khai tongnai ang koina musungo dara ba bai manai ba kaka jespano cinta hokte bu sona sakalai musungo chung no nakar sanjawo chung no rang pushani ti kuno chuba chu khaimang lak tamni bagai hingkang kai chung kuno government ni andaro o samung no khaitong ya chung chini personal interest bai chung o samung no khaitong mani si so chung no rang pusha kun chubai mang lak jodi nok Bangalore tongo hingkang kai norok no chung chamung nungmung je somosa dal morok no chung chubai manu morok ni jodi kuno problem tong hangkai chini helpline number no contact khaji tamni bagai hingkang kai chung bo you know report manaro go chung sap no khaya ba mohakya so moni bagai no chini helpline number WhatsApp number message khaya no onek important mo sekang torkanango hingkang kai kobongma borok chungno sungo no go samung khaiman busuk betonman botoi rok khani so mo kok to sungjanai kok ya mo it's a personal haipan ang nong logi share khaire na chung mo samung khai tongmani chine takok dine Debbarma na choriang tai ang chung chine personal interest bai she khai tongo chung keboni yago kuno ek pusha manya chung kebni yago kuno ek pusha manya chung expect bo khaya kebni yago manthang ko khaitang hanai chung chine tibra sana hamjangma bagai chung buskango basai phaikya asuk si kebo masaya manang ya tatu tung tatong tung hanai okay so o jaga kabungma borok sau nogo thana ni tamo botoi procedure ukorok hanai so nogo thanga ni procedure hangkang kai mo haisi norok Tripura control room mo call ma khainai brok no pass ni bagi request ma khainai brok no sanai brok no verification rok nanai hangkang kai Karnataka police rok bai no korok khairenai kabungma procedure tongo mo norok pura ma khainai but the main procedure hangkang kan norok Tripura control room mo call ma khainai o jaga obon bisunga nong no koina musungo chung asuk din cost kha tonglai khaba te koek din bo koek sapta cost kha tonglai siwana aro nogo thana sagrang lak sanjang ma sai chunga rang bayoro cost most kha sawi sin Tripura sa takok tai bukuk sorong no sung chuba woi chungoro no lockdown pa asa na singi tong sinu tam ni bagai hingkang kai norok no khana lockdown ni bisingo chini Tripura sarok ambulance talang thangman chennai ni o driver corona positive manjaka so mo corona positive manjang mani pore chini Tripura hawo tebo lockdown bari nan chances jang thango lockdown bari khangkai chung jot to no cost man nai chung jot to no especially chin Tripura hawo tongnai bigra rok borok one cost tongnai kebo mai masaya kebo tui manang ya mo hailamo chung kalai tong hatabo so nogo thangya woi oron tongdi Tripura coronavirus no tlanga ta khaidi saimia sapni sago habui thango lamo coronavirus so jotono no ang request khayu o coronavirus ni time o nogo thana rokni tawan chukdi kisa thandang ratang thandang ma pore ang personally ang believe khayo chini government kasia chungo lama tiklai ruan hanai gangkai mo jaga wo tai kebongma borok sungnai tongo je chung nogo thangka hangkangkai botoi rok no roknai saimia rok hangka ba hangkangkai je government saman ite hingkang kai norok nogo thangkang ka sakang nogo tama habuya direct like 14 days to 15 days norok quarantine room ma tangno hospital no so tarpore sanarok nogo ma thangnai so moni bagai yang bar request khayo nogo thana tawan sogra di hospital logo tongo thai 14 din ni bagai ba orono je taga tong oron cost most of tongra di eno jaga ang government no chikon sa koina muchungo
chini o solution mane aman bukhaw phaimani ang share khanya mo chong government bai okokno ang hindi bai sawan kha khe tamni bagin kaya hindi chini যদি আনিও ভিডিও ননরক ভাইরাল বা শেয়ার খাইয়ে chini kotor minister ni ti chalang hangka babo bujithang o jaga ang bong no koinamo chungo sir आप लोग हमारे जो लोग हैं बाहर फंसे हुए हैं उनको आप यहाँ से निकालने की कोशिश करें सर मेरा मानना ये है कि आप कुछ दिनों के लिए ये या कुछ दिनों के लिए या एक या दो बार आप ये हम सफ़र एक्सप्रेस को चालू करें और उसकी प्रोसीजर ऐसा हो कि जो भी जो ये ट्रेन में सफ़र करे उनके पास कोरोना टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए और जो आपकी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है वो भी होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो लोगों को बड़ी ये हो राहत मिलेगी ये तकलीफ़ से। गंकाई ngasuk no hindi bai kok no request no ang ko khayana gangkai norok kabangma borok nok ganao Tongnairokno chuba chu khaji anga gebo sai phayo jotono no chuba di borok bai borok no chuba lai tabuk nin nok gana gini tongnai ba nin nok bosong tongnai mase mane yang tonghanong yago tong ko chuba di rang pusa bijing borok no chubai meya bukhabai chuba de ang ko bar bar sai phayo karon chung jesuk chuba wa nasung chuba mong mana na chung chini future so ang ani kokna suk log riyawi ang orono ani video no tona na yana asung no khulumka